Manje kubasuhuza mwese mwakanda subscribe, like and comment. Niba nawe ari bwo ukigera kuri iyi channel, kanda subscribe, ukande no kukazogera kugira ngo ibiganiro byose ducishijeho ujye ubibona. Muri aka kanya amakuru yacu tugiye kwanzikira muri Congo. Aka kanya tuvugana ubu M23 imaze gufata ikibuga cya Goma. M23 ikimara gufata iki kibuga, FARDC nibwo yatangiye ifata ibisasu bitatu ibyohereza mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko ibyo bisasu byoherejwe byabashije gukomeretsa abantu batanu. Abo bantu batanu akaba bitabye Imana, abandi basigaye akaba aribo bafashwe bajyanwa ku bitaro. Muri aka kanya rero umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda yatangaje yuko RDF yatangaje yuko abantu batanu bamaze kwitaba Imana, abandi bajyanwe mu bitaro. Mwumva ukuntu yavuze. Nibyo, hakurya y'umupaka ahateganye n'akarere ka Rubavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ingabo z'icyo gihugu FARDC zifatanyije na FDLR zarashe ibisasu ku butaka bw'u Rwanda. Abaturage batanu bahasiga ubuzima n'abandi 35 barakomereka, ariko barimo kwitabwaho muri centre de santé zitandukanye hirya no hino. Ingabo z'u Rwanda RDF zirahumuriza abanyarwanda ko umutekano ari wose n'ubusugire bw'igihugu bukomeje kurindwa neza. RDF irakomeza gufata ingamba zose zishoboka kandi zikenewe kugira ngo hirindwe ibitero byose byambukirana imipaka byagabwa ku butaka bw'u Rwanda. Zatinze ubu igisirikare cya FARDC kimaze kugera mu Rwanda kubera ko cyari cyerembejwe na M23. Gusa intwari icyo gisirikare cyari gifite babashije kuzinaga, ubu bari mu Rwanda. Leta y'u Rwanda iri kubitaho, haba abafite ibikomere n'abandi bagiye batandukanye. Si gusa FARDC ahubwo n'abaturage baho babashije guhindukira mu Rwanda. Nk'uko FARDC yabivuze cyangwa se abaturage baturutse Congo bavuze yuko umutekano uri i Congo ni mukeya, kandi bigaragaye yuko M23 yabashe gutsinda Gisekedi aho bigeze. Kandi imbunda ziri gukoreshwa muri urwo rugamba ni imbunda ziremereye. Ni nayo mpamvu ibikoresho biri kwangirika, amazu akangirika, kandi abaturage ubu muri Goma bamaze gushiramo. Nk'uko abo basirikare ba FARDC bari mu Rwanda bavuze ko igisirikare cya Congo cyamaze gutsindwa, kuko M23 kuva yafata Goma ntabwo bongeye gukoma. Bivuze yuko rero M23 ko yafashe umujyi wa Goma kandi yafashe n'ikibuga cy'indege. Muri aka kanya rero leta ya Congo nta kikivuga usibye kurwana gusa bagasubirayo. M23 iri kubasubirishayo. Ubwo rero muri aka kanya abaturage bavuga yuko yamaze gutsindwa, kandi aho bigeze M23 bamaze kuyizera yuko kariyo ifite imbaraga, kariyo ifite n'impuhwe, kuko igisirikare cya Congo kiri kugerageza kwiba abaturage, bakabiba ibikoresho bigiye bitandukanye, haba amatelefone, haba butike yose bagasahura. Ambonizeye ko wakanze subscribe, like and comment. Ikiganiro cyacu reka tugisoreze hano, na hejo. Ciao ciao. Irimo kurwana n'abandi bameze gute? Abasirikare bacu Kuki mwahisemo kwishyikiriza inzego z'umutekano? twabonye binaniranye, urugamba runaniranye, na inzira badufungiye basukura guca. Asanzwe twavuga ko urugamba rwo muri Goma warusobanura gute kugira ngo ufate icyemezo nk'umuntu uyoboye ingabo kuvuga ngo urureke? Kandi komanda ifite bakomanda abandi baradusize. Tuacha Goma babasize gute? Barapfuye cyangwa barigeze? Bari kila mtu akitoka Kenya